Sure. Nkosi. Yeah, sinawe namhlanje ula emzimkhulu ngasekhaya ubuperform stage. Siyabona ukuthi bajabulile kakhulu abantu. Uphatheke kanjani namhlanje? Mfowethu angazi ngiqale ngithini engijabule ngayo ngibona umqimbi omuhle njengalona wakithi njengoba abantu asebehambele indawo ezikude kakhulu sesihambele indawo zangaphandle kodwa ke nasekhaya bakwazile nasekhaya ukuthi besenzele i-homecoming efana nalena lokhu okungijabulisa kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sithole support efana nale ekhaya kithi. Okay, siyabonga kakhulu ukuthi umzimkhulu kube khona into ekubizela ekhaya uphinde uzojabulisa abantu basekhaya. Ukuperforma ngaphandle nokuperforma ngasekhaya mhlawumbe umehluko ubone umehluko ukhona kungconwana ekhaya noma kungcono ngaphandle iphinda iphatha kahle kakhulu. Futhi ngibona isupport enkulu kakhulu ngoba ke kuthi support iqala ekhaya. Kuthi support iqala ekhaya. So ngasho kuyafana indlela nje ngiphatheke kahle ngayo nesupport engiyithole ngapha kayithiwa ngapha sikuyafana kakhulu kodwa. Hayi singabonga kakhulu makunjalo. Singathokoza ukuthi ngelinye ilanga usiphathele umbeje mfowethu. Mhlawumbe ngenzeka aqhamuke nje. Awumbonanga ngaphakathi. Mfowethu ngenzeka naye lokuthi abe khona phela naye kumele sebenze naye yabo. Yeah. Kumele sebenze. Hayi ke siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu.